Revizija istorije u najmlađoj članici Europske unije se ne pokušava sprovesti. Ona je već provedena. Denis Bojić je istraživao šta je danas Jasenovac Hrvatima. Upozoravamo da neki snimci u prilogu koji slijedi mogu da budu uznemirujući. U Jasenovcu onda po vama nije bio genocid? U Jasenovcu nije bilo genocida. Nije bilo niti namjere pravljenja genocida, niti se on ostvario. U Jasenovcu nije bilo genocida. Nije bilo niti namjere pravljenja genocida, niti se on ostvario. Vukić ide korak dalje od razuma i hladnokrvno govori da je logor imao i edukativni karakter, te da su se po njegovim izvorima u Jasenovcu umjesto sječe srpskih glava izvodile pozorišne predstave. Igrali su Nušićevu gospođu ministarku. U nekoliko redova sjedili su zatočenici, a iza njih u nekoliko redova sjedili su ustaše koji su ih čuvali. Dakle, oni su gledali tu kazališnu predstavu. Kolega vam je rekao da u Jasenovcu nije bilo genocida. Ja ću još dodati, u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije bilo genocida prema srpskom narodu. Ja ću još dodati, u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije bilo genocida prema srpskom narodu. Kolega vam je rekao da u Jasenovcu nije bilo genocida. Ja ću još dodati, u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije bilo genocida prema srpskom narodu. A gdje su se ti Srbi nestali? U nezavisnoj državi Hrvatskoj od veljače i od lipnja 1942. godine srpski narod, odnosno pravoslavni stanovnici, postaju konstitutivni element nezavisne države Hrvatske. Znate li koliko je ljudi nastradalo u Jasenovcu? Ne. Znate li koji narod najviše nastradao? Pa Židovi bi trebali biti. A poslije njih? Poslije njih? Teško mi je reći. Znate li koliko je ljudi ubijeno u Jasenovcu? A ovisi ko tumači. Ako tumače neprijatelj domovine, onda je jako puno. Ako prijatelj domovine, onda je druga priča. Znate li koji narod najviše stradao u Jasenovcu? Hrvati 100%. 20.000. A ko bi mogao nastradati od naroda? Koji narod može? A mi, vjerojatno. Ko su mi? Hrvati. Hrvati i Židovi, najviše. Da se ko najviše nastradao? Hrvati. Najviše hrvatski nastradao. U Jasenovcu? Židovi. Mislim da su puno stradali Hrvati komunisti, zatim Romi, pa i Srbi. Nije nam bilo teško pa smo ispred Filozofskog fakulteta i buduće akademske građane Hrvatske pitali šta misle o Jasenovcu. Znate li koliko ljudi ubijeno u Jasenovcu? Ne znam. Nemam pojma. A danas kad neko spomene Jasenovac, šta za vas to znači? Pa ne puno. Isto tako. Danas kad neko kaže Jasenovac, šta to za tebe znači? Imam kolokvij, sada doista ne mogu razmišljati o ovakvim stvarima, žao mi je. Koliko je ljudi ubijeno u Jasenovcu? Idem na predavanje, dobro, hvala. Baš me briga. Ne predstavlja mi to nikakvu važnost. Baš me briga. Ne predstavlja mi to nikakvu važnost. Baš me briga. Ne predstavlja mi to nikakvu važnost. Nikakvu. Desmond has a barrow in the marketplace. Miley is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on.